أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته musidɓe an julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam ɓawon yettude Allah subhanahu wa ta'ala on tawnuɗo en suumaye duwa wona ɓurnaɗo tageefo makko on sallallahu alayhi wa sallam on innuɗo mofte makko ɗen fop naata e aljanna sina on saliɗo yo Allah waɗen e ɓen naatayɓe ɓawo ɗum non fo mi salmini on salminago l'islam salminago yimɓe aljanna ka aljanna yo Allah waɗan on fo moɗon wonɓe landarude directement ɗum après jeyaɓe yimɓe aljanna mi turki Allah subhanahu wa ta'ala on o suumaye Allah tawni yo Allah newnan en wawen horugol ngol o jam'ana en o rinɗina en enen e mawɓe men e ɓe gureji meɗen fop e dendagal julɓe ɓen natugol yiite jahannama haray en ariɗo hande wono wirɗen noon alluwal suumaye ngal haray ka page meɗen Facebook ɗo Duɗal ahlu sunna wal jamaa e nder Bruxelles haray Incha'Allah haray hande wonata honno alluwal tataɓal ngal Incha'Allah hande en heɓay tati suumaye yo Allah taw haray fof en rinɗino e natugol yiite jahannama haray nde nawnare arne ɗo coronavirus yo Allah danda on danda kala julɗo e kefeno nde nawnare ɗo nawnuɓe ɓen e muɗum torki Allah yo Allah on dikkimɓe kala nawnuɗo nde nawnarɗo yo Allah on dikkinmo yo Allah dikkin kala nawnuɗo ya rabbal alamin fatiɓɓen kadi yo Allah hokkuɓe baraji yanɗo shahide soñja e soholaji e andeji koni ka meɗen kon yo Allah on ittange ya rabbal alamin hara no waɗirnoɗen noon programme on hande ko yewteten ko fi hon ɗum ko bone nyamande musidɓe julɓe tedduɓe ka nder alqur'ana aya ɓurɗo juutude on ka nder alqur'ana ko aya fi nyamande aya ɓuri guluje 6 e temeɗɗe 6 e ko fawi 6600 et quelques versets ka qur'an aya ɓurɗo juutude on ko fi nyamande fi ngel goɗɗo ngel ko fi honno waɗi ɗum ko haqqe goɗɗo wona haqqe Allah kala bakkatu mo waɗuɗa sa toriki Allah hakkunde ma an e Allah o yaafotoma kono amma ko joganiɗa goɗɗo kon komo joganiɗa on wawata yaafade ma haqqullahi yu'fa wa haqqul ibadi la yu'fa bani adama on ko be bani adama on yaafama ma wokkama na yewtere juutore Incha'Allah ɓay ko nyande be nyande hara Incha'Allah e yewtay fi nyamande hiɗon andi musidɓe julɓe tedduɓe no woodi maayayɗo hara si o maayi no maayiri non ko non tigi on o wattinirte ɗum ko aada yanɗo shahidi ka gere conci ɗin ɗi ittatake lootatake innugol ko fewnugol ko non woni ko o wattinirte ɗin conci ko o maydi ɗon ka gere hakkunde julɓe ɓe wona julɓe ɗin ɗi ittoyama wo ka aljanna kono nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki woɓe wondiri on mo wonki maɓɓe woni e juuɗe muɗum si goɗɗo warama hara ko yanɗo shahidi ko waraɗo tun kadi yanɗo shahidi yeloto yahugol laakara hara mo yeli yo artu e aduna kadi fi yo warite kadi telmanke ko tawoyta ton e moƴƴere hakke ko moƴƴere yanɗo shahidi ko woni ko mawni ɓe ini noon ɓe wondiri on mo wonki maɓɓe woni e juuɗe mum si o warama o yehi ka laakara o artiti kadi o wurnitama o warama o artiti kadi o wurnitama o wartama ɓe maaki ha timmi laabeji tati ɓe inni ɓe wondiri mo wonki maɓɓe woni e juuɗe muɗum on o naatata aljanna fodde nyamande ko o nyawli kon yoɓaka inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mayɗo non yanɗo shahid hay hunde alago kala tamo e natoygol aljanna sina yaltugol wonkikin si wona hunde wotere pet haqqewel goɗɗo mo nyawliɗa nyamande en fof en torodiri en jejidiri acce nyamugol ngel goɗɗo siɗa joganimo yo andu hiɗa joganimo no gasa hara ko feere nden woni ko heɓaki ma ɗaɓɓa yo nennane ma ɗaɓɓa yo okke ma o muñanoma si a nyawlori goɗɗo fi huntugol haaju maɗa wonde e anniya yoɓitaymo Allah newnante heɓa ko wawatamo a yoɓitirde si a nyawlori goɗɗo ko falaɗa ko perdingol jawdi makko nden Allah wallatama heɓugol no yoɓitira hakke fi o nyamande ko hulɓini musidɓe julɓe tedduɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe anduɗen ɓen kala mo ɓe juuli ɓe du'ani on ɗon hara o jeyama yimɓe aljanna kono ka debi l'islam hari si fure addanoma o wallinama lutti juulugol mo ngol nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam laadnotono ɓeyna ene o himo nyawli
si ɓe inni hi nelaɗo maka sallu ala mautakum ma ɗum sallu ala sahibikum, juule mayɗo mon on ma juule wondiɗɗo mon on, min mi juulata nyawliɗo. si nelaɗo juulari goɗɗo sabu nyamande ko honɗum sikkuɗen musidɓe julɓe tedduɓe, o perdi heɓugol du'a nelaɗo, torare nelaɗo sallallahu alaihi wasallam sabu koye jogani goɗɗo, enen ko honɗum sikkuɗen fewdo ɗo. ko non nelaɗo jogi torno ha jama on acci nyamugol ngel goɗɗo, ha acci deturnugol goɗɗo, ha acci nyawlo ronka yoɓitugol. ɓayɓe yehi haɗɗuɗo tabiti nelaɗo ko hewɓɗo yurmede, watti hande kadi ɓe landoto si fure addama, ɓeyna ene o himo nyawli, si ɓe inni hi nelaɗo maka fa alayya qada'u, mi yoɓanaymo. si ɓe inni himo acci, ɓe inna fali warathati, ɗon haray ko ronoɓe mo ɓen jeyi. fa ya subhanallah. joni noon musidɓe julɓe tedduɓe, ndaren alhaali meɗen on ka fewndi fewno ɗo. a yiyay goɗɗo hakkundeji meɗen hara o yehi ha o tindiranawma kaari yoɓata nyamande. musidɓe julɓe tedduɓe, wattanen hakkil. miɗa wawi immade ɗo joni yaha e magasin, wono ɓe musidɓe meɗen yeeyayɓe ɗo bara banɗa, ma kala ko wona yeeyrede. naata ɗon inna jon nelan kunɗo hara ko 1,50 €, ma 2 €, ma 5 €. ɓe jonna makum ma hara ko yeyete 50 €, ma 50 €, yoɓa 50 € on, lutta 1,50 € on, ma lutta 50 centime on. inna nden mi addo yeyɗi. ɓay ko 50 centime néglige ronkaɗi addude. ɓay ko 50 centime kamɓe kadi ɓe hersa ɓe amama ƴantugol ɗi. sa maydi e on ɗon a feƴƴoyta tanki ɗi yoɓaka ka aduna ga. musidɓe julɓe tedduɓe, ko haqqe goɗɗo, haqqullahi yu'fa, haqqe Allah o nde yaafete, kono haqqul ibadi la yu'fa, haqqeji jiyaɓe ɓen ko ɓe ɓe hetta kum maɓɓe kon. wa ma rabbuka bi zallamin lil abid, jomi ma o laataki dey ko toñayɓe jiyaɓe makko ɓe. si tawi noon sifa ɗi haqqeji ɗuuɗi e hoore yimɓe e leydi, Allah wurtay e hoore maɓɓe lamɓe ɓurɓe bonde ko meɗinta ɓe letti aduna ko adi lette lakara. si tawi hande kadi kala mo ukkodirɗa, hande kadi hara o mi visi hande kadi ko fi turugol ma, o visi hande kadi ko fi janfagol ma. si ɗum ɗo ɗuuɗi yehi ha hande kadi wawi waɗa nelaɗo makiri noon, ko wano wa'irɗo wo ko non kadi laamorte ɗon kadi. yo Allah dandu en tawde hara ko sifa ɗi jarrabuyeji ɗo hewti ɓiɓɓe lagine. yo Allah dandu en. Allah men torike ma kadi so tawi hara ko sabu kanji hanniran men ni tippina yurmede makko, yurmede maɗen e hoore ɓiɓɓe lagine, kono men tampi. musidɓe julɓe tedduɓe, wattanen hakkil e nyamande. mi darnira yewtere anden honno, si tawi hiɗa nyawli windu miɗo nyawli kaarijo hasaba kaari. si tawi hiɗa nyawli nyawla kaari no nyawlilan hasaba kaari. enen kadi wuuruɓe ɓen fewndo ɗo, si musidɗo ma maayi ado o wattinede ko adotoɗa landade, ene ko hombo woni ko o nyawli, meɗen torori on sabi Allah, kala mo o nyawli yo artawa yiida e ɓeygure nden. si tawi meɗen mari ko men yoɓa men yoɓitanaymo, si tawi men mara ko men yoɓa men waɗay plan de pays, bi ma'ana men haldiday e on tigi men yoɓiramo seeɗa seeɗa, lewru be lewru men jonnita seeɗa ha nyande nyamande nden timme. so ndaari hay ka dondi, si tawi hewti ka ronugol ko ittete taw ko nyamande nden, si tawi na nyamande lorrore e wasiyeji ɗin, on say noon si tawi ko lutti kon hande kadi yoɓe. musidɓe julɓe tedduɓe, mo be meɗen yo eta gollana hoore muɗum ko tawoya jango wata habbor ɓeygure muɗum nden ɓaawo muɗum. si goɗɗo walike maayiɗo jama on ko tefata ko jelu woni ko o acci, haray haaju hay e goto ala ko jelu woni ko o nyawli ma ko jelu woni ko o nyawla. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala on, kala nyawliɗo hara ko o nyawrono ko sabi Allah, o ronku heɓude no o yoɓira, yo Allah okkormo o heɓa ko wawata yoɓirgol. kala kadi nyawliɗo hara fandude makko nen ko fi janfagol, luttingol, perdingol jawle yimɓe ɓen, yo Allah sanzu ɓernde makko nen watta ɓernde ɓurde moƴƴude ɓernde. wa akhiran, ko onon musidɓe julɓe tedduɓe, ɓe Allah yanyani feere wonɓe nyawlude, julɓe Allah, ittana ɓe ande, ittana ɓe sonjaji, ittana ɓe soholaji. si a nyawli goɗɗo yehi ha nyalanden hewti, datu ka halduɗon ɗon hewti, o yoɓitarima
o ari o inni vraiment ko hande halduno ɗen kono wawari newade inna mi muññanike ma ha ñande heɓuɗa feere wo yoɓitala nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki jongande ma nden ñande ha ñande o yoɓituma ha nden ñande o yoɓituma yeru montan mo ñawluɗamo on ñande be a windantemo wasa itti wanwa on sadaka bi ma'ana mi ñawli oɗo 1000 euro ma 500 euro min halda non ko ha fendi mois on hewta tawa o heɓari ko yoɓira kono ko aden nunɗuɗo fewuɗo ara o tawa o inna Abdallah en halduno ha hande kono wawari newade minna mi muññanike maɗo joni ha fin mois de mai ma ha Suumayee on lanna jogande ma nden ñande yeru on 500 euro ma on 1000 euro ko ñawluɗamo ñande be a windande wasa itti 500 euro sadaka ha ñande on datuɗon kadi hewti si on datuɗon kadi hewtoyi o heɓari kadi yoɓitugol o arta kadi o inna vraiment mi heɓari en halduno ko ha o datu feƴƴuɗon wawari newade wattanɗalan ha Suumayee lanni kadi mi wawari heɓugol mi torikema kadi muññanola muññoranoma kadi sabi Allah jongandema nden ñande ka ɗiɗaɓum on 500 euro mo muññaniɗamo on ma on 1000 euro mo muññaniɗamo ha o heɓi ñande be a windante wasa itti 500 euro sadaka nde laabi sappo ɗum ɗon foppu ɗin baraji ɗon hara hiɗi yanude ka compte ma sabu ko muññaniɗa kon nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki man yassara ala muassirin kala hoynanɗo neɗɗo sattiraɗo yassara Allahu lahu fi dunya wal akhirah Allah hoynanaymo aduna hoynanamo laakara hara non na ñawlotoɓe fi bonnugol jawle yimɓe ɓen détournugol ñawlo yoɓata si tawi goɗɗo himo ñawli hewti Suumayee an ala ko huntina yow ñoɓita ñamale ko ñawliɗa ko harana ngayinugol a huntinayi woɓɓe fi yonnu jawdi ndi jogiɗa ndi hina an jeyndi taw ƴettu jonnitaɓe ñawliɗa ɓen sela innugol a huntinayi woɓɓe an ko a huntinteɗo a hewtari huntingol fi honnu ɓayi amara goɗɗum mi darnira yewtere anden honɗum kala neɗɗo tawayɗo ñamale ɗen ɗuuɗi e hoore makko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam jannuno sahabaɓe makko ɓen nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam janni mofte maɓɓe ɗen fop si tawi a ñawlori hara ko sabi Allah ñamare nden nde tiiɗirima ɓe inni woosi a duumike o du'a ɗo Allahu on okkorte ko yoɓitira ñamale ɗen bi ma'ana o jonnete mbuɗi yoɓitaɓe ñawliɗaɓen ɓayɗa jogii ɓernde laaɓunde ma ɗum ɓe ñawliɗaɓen Allah wurta e ɓerɗe maɓɓe ɗen ɓe okka ma ko ñawliɗaɓe kon ma ɓe hoynanama ma ɓe ɗuytanama ko hombo woni on du'a wi'a Allahumma kfini bi halalika an haramika waghnini bi fadlika amman siwaka hebbina torragol oɗo tentenika Suumayee ɗo mi fellito du'a on Allahumma kfini bi halalika an haramika waghnini bi fadlika amman siwak o du'a ɗo mi fellitomo Allahumma kfini bi halalika an haramika waghnini bi fadlika amman siwaka mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala on kala feƴƴinoyɗo nde yewtere ɗo simo ñawli yo Allah newnanmo okkoramo ko yoɓitira mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala kala feƴƴinoyɗo nde yewtere ɗo si tawi hara himo ɓitti yo Allah hoynanmo mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah hollu en timmode ndu lewru Suumayee mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala kala ka goɗɗo mariri ande yo Allah ittanmo ande mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala kala nawnɗo ma nawniraɗo yo Allah dikkimo dikkinanamo marɓe ɓen e meɗen fop yo Allah hon ɓeydanɓe waɗa barki ɓe jogaki ɓen kadi yo Allah hon okkorɓe ma porɓe kaydiji ɓe yo Allah okkorɓe kaydiji wonduɗi nafa e barki ɓe ɓiɓɓe mum feewi e hoore laawol l'islam yo Allah tabintimɓe kala jogiiɗo mo ɓiɗɗo mum ɓoyli ko Allah pettu wawi fewnude yo Allah hon fewnuɓe wano fewnirno Al-Hasan e Al-Husayn yo Allah waɗu ɓiɓɓe men ɓen hunjiɓe Qur'ana e sunna yo Allah waɗu ɓe ardotoɓe ka diina e ka dawla yo Allah waɗu ɓe ɗoftiɓe nene e baaba yo Allah waɗu ɓe juutuɓe balɗe yo Allah waɗu ɓe yaajuɓe arsike ɓe mara zurriya ɓen hara hiɓe faala yo Allah okkorɓe zurriya wuuroɓe waɗaɓe barke ɓe jogaki dewle ɗen yo Allah okkorɓe dewle hara ko wonduɗe nafa e barke ka duhiɓe wo e ka suddiɓe wo yo Allah okken timmode labande yo Allah yaafo e yaafo mawɓe meɗen ɓe mawɓe meɗen jibimɓe en e laawol l'islam fatiɓɓen fop yo Allah okkuɓe aljanna ɓurɗo towde hara ko firdawsi laala yeru luttuɓe hakkudeji meɗen ɓen yo Allah ɓoynidu en enen e maɓɓe ha wawa so tawi luttayi mi torike rabbul ibadi on
enen kadi yo Allah okkor en zurriya e musiɓɓe ko du'anto en nyande ɗeɗɗere mayde nangi en nyande notiɗen rabbu samawati wal ardi. haray inchallahu si muyowo muyi haray en jango kadi ka page meɗen ɗo laawol kisal ɗo ka duɗal ahlu sunna wal jamaa e nder Bruxelles. wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.